sam rekao, to ne smijem reći. Martina, jesi se ikad vozio u avionu bez vrata? Nisam, mislim da nisam. Bat nisi? Da. Imaš padobran, ne brini. Skačeš s Emirom, Emir je isto ovako čelav ko ti, to mu je od brzine. Ima li Emir što izgubiti u životu? Onda mi je drago. Nismo se vidjeli nikad u životu i sad se mislimo o ovom životu. Bog. Evo, rekao sam, mi tu je korupcija. Evo ga, dvije nove karte, dođite na još koju predstavu. Bog, ja sam Neno, snimati. Drago. Hoćemo li nešto naučiti danas? Tebi smo danas napravili jednu posebnu situaciju. Danas skačemo iz onog kojeg se ne skače. Fora. Dobro, znači imamo malo drugačije. Jako zanimljivo. I nemamo vrata na avionu. Pa dobro, nema se para, takva je situacija u državi općenito. Malo ostao očeo zatečen. Nije bio siguran je li to šala ili ne. Što ti misliš? Mislio da se zezam ono, kao kamere su se upalio, mislio da je zezancija nekakva. Ime i prezime moje, Vitorac. Godine 48, težina 82, mjere idealne mjere. Te će dobiti 10.000 eura za skupa. Hvala vam lijepo, ja sam mislio da je to badava. Potpis tandem putnika, to nije moj. Potpisuje. Imamo ga. Neno, koliko je gore temperatura? Otprilike 0. 0? Da. Wow, sad se šminkica. Malo u guzicu ulazi, ali dobro. Probaj se sad čučan. Ko ima čučat? Da vidim naš... Čuč. Sad Rene, ovako. Da je meni ovo trebalo. Pere ga nervoza, dobro. Da se tebi ruke tresu. Evo, uopće nisam nervozan. Neke tu sad ti pokažu. Gore ćeš zaboraviti. Ja sam zaboravio istog momenta. Probat ću zapamtiti, nismo svi isti, gle. Bomo razgovarali. Vježba broj 1 je simulacija dizanja nogu pri doskoku. Molim te, spusti se niz tobogan. Pusti se dole. Leđa će mi otići. To je bilo to. To bi bilo to. 1-0. Idemo dalje s našim poligonom. 10 krugova vrtuljak i lagano prema toboganu. Ko broj krugove? Na vrtuljku smo isprobavali centar za ravnotežu, srednji muku. I sad lagano prema toboganu. Otvori, ajmo, Kaj, gore se poprem. Ajmo slijetanje, vuci komande, brže, udarit ćeš u pod, ajmo! Tu vidite da ima tremu, da on jednostavno ne zna što biti, ide naprijed, nazad. To je klasična situacija gdje ljudi kroz takve pokrete pokazuju stres. Usreću se živi. Čekaj, ti vjeruješ da Emir ima 4 pokreće skokova? To nema veze, kažem, uvijek se poslije piše imao je čak 5, je dobar, super, ja. Iskusan. Ali nadam se da će tak i za mene govoriti. Ne brini se. Zadnje riječi, da ne? Kako je zadnje? Mislim, prije odlaska. Evo Šebalj pokazuje jednom gestikulacijom koju će svaki Hrvat razumjeti. Uglavnom žene puno lakše podnesu te skoke i puno ljepše naprave skok. Evo Rene se izvuka na van. Vidim da se sad tu da je donio odluku, pomirio se i fokus je što bude, bude. To si može Rene uokviriti, izvući. Ja bi ovo nazvala Rene buši oblake. Ja sam rekao
koji malo dobije priliku upravljati padobranom. Instruktor ga vrti da malo osjeti G silu. Priprema za prizemljenje. Digo je noge bez problema. Tak treba. Sad bi trebao neki reći kao. Dobrodošao na zemlju. Pazi i landing kakav je. Ljudi, što reći, koju postupku porati, vodim vas na pivu, sve oduševljenje je bilo na nivou. A sve što je lijepo, kratko traje, sad mogu bacati doskočice, znaš ono da ima dana. Ne znam, jesam rekao prije neke sam skočio, ajmo! Ne znam, jesam, zaboravio sam. Jesam rekao da te volim, nisam? Sad bravo. Ne, imao sam apsolutno povjerenje. Nijedno mi nije rekao da ćemo salto napraviti jedan. Ti si radio salto? Jesi? Otkud mi dlaka ustima? Nemam žuto uho, sve je zašto, znaš ono. Zagreb je prekrasan i od zgora i od zdola. Opet mi dlaka, pa kaj mi kosa počela rasti? Rekao sam ajmo, Ajmo, vidim. Kaj je to bilo? Pa kao usta mi rade ovo. Krudo ti je lijepo lice. Ma to mi je od ovih, kak se Nema, zove? ali nema otpora zraka, nemaš niš, dobar si. Kak se zove to? Botox. To je botox. Nema botox. Tamo reći samo share, like, subscribe da ljude ne maltretiramo dalje. Špicu tu staviti. Share, like to subscribe. Kaj je ovo? Da, više ne pijemo mrzlu pivu, sad na topla čaj. Hvala za sve instrukcije. Hvala. Da neću dobiti polanti, ne možemo dobiti. Ljudi, hvala vam svima još jedan put. Lijepo sam ti rekao da sam predrastao, ne vjeruješ ti meni. A jesi stvarno? Onda je to početak godinu prijateljstva.